imbaraga zikiza indwara zananiranye izo zirari. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo niza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo niza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo niza Yesu. Nshuti bakunzi b'ikiganiro Power of Blood, ikiganiro imbaraga z'amaraso, mwama mudukurikirana iminsi yose nk'aya mango kuri BTV. Nkuko mukunda kudukurikirana BTV, nkabibutsa yuko ica kuri Star Time. Yesu Kristo abahe umugisha, Yesu Kristo abagirire neza. Kino kiganiro rero muragize ko mugishikirizwa na United Pentecostal Church Kigobe, ishengero ry'uzumwe namwe muyera. Ishengero ry'uzumwe namwe muyera dukorera hano mu Kigobe ku mashuri y'ikiro bashinwa mu Kigobe. Iminsi yose kwa gatatu tuba dufite service nziza, tugera saa 4. Iminsi yose dimanche muri Petite Salle ku madarapo naho nyine tuba dufite service nziza ikomeye cyane, tugatangura saa 2:30. Ariko kandi iminsi yose kuwa mbere guhera saa 6 abari muri centre ville guhera itariki imwe tuzaba dufite service nziza kuri Hotel Pacifique. Hotel Pacifique ni nyuma ya Berbe. Karibu turagutumiriye gukorera hagati mu Gisagara. Tuzagira service zibiri, service ya mbere hera saa 6 gashikana saa 8, dukorera service ya kabiri hera saa 8:30 tugashikana saa 11. Karibu tuzaba dufite ibihe byiza. Abari mu Kanyosha mu ntango zo kwa kane naho tuzaba dutanguye hagati y'ibarabara rya gatandatu n'irya karindwi. Tuzoba naho dufite sanctuary y'ishengero. Karibu. Yesu Kristo abagire neza. Ukeneye kumenya byinshi cyangwa se guhura n'umuhanuzi, hejuru hariko nimero za telefone kuri screen, ni plus 257 75 ushobora kutwandika cyangwa telefona nawe uza kuronka ikimana ikugirira neza n'umunsi Imana irakukorera igitangaza kuri uyu munsi wa none. Ndaza kugusengera kugira ngo Imana ikugirire neza. Rero haba mu buryo bwa finance ndaza kubohora finance yawe, haba mu buryo bw'imibereho ndaza kubohora imibereho yawe itameze neza. Ariko kandi umere nk'abanyabibembe, igihe Yesu Kristo akiza abanyabibembe biha 10 hagaritse gushima mwamuzaniye nk'uko wabisanga muri Matayo. Rero nawe ushobora kohereza hasi muri ariko nimero yawe ko nimero yawe ni kaje, maze ukabona ukirwa neza kw'Imana. Ushobora no gushigikira ndetse no murimo w'Imana. Bakwibutsa ko cya gikorwa cyo kubakira inzu y'Imana turacakibandanya. Karimo uzana amabati, karimo uzana isima, karimo ufashe mu guterera mu buri parcela cyangwa se ikibanza cyo kubakamo. Yesu Kristo azaguhereza umugisha. Nibyo waba ukeneye kubaka, waba ukeneye gukora mariage, igihe wakubakira ingoro y'Imana, igihe waterera mu nzu y'Imana, ntabwo Imana yakwirengagiza nawe nkikubakire. Yakubakira n'amagorofa ashika 100, yakubakira n'izo zishika 100, yakorera n'urugo kandi gakora n'ubuko bwiza. Ariko nawe no kwabikorera. Matayo 6:23 mbere na mbere mwitwara ibibame by'Imana ngo ibisigaye uzabironka nk'inyongera. Rero nawe uri kuranega amatwi waza ijwi uri kumva namaze gukora kuri Prophet de Nation kuva United Pentecostal Church Kigobe, kagutumira kuza wewe ugenda n'ikibazo cyacu cyose, wabugenda n'inyatsi, waba wararozwe, waba warafumuye, business yawe ntiyabagenda neza, waba ukora byanka nta promotion waba uronka ku kazi kandi amusangiye diploma zironka, aho se turagutumiriye kuza nuza ndetse ugasaba n'umubonano. Igihe ariko kandi usabye umubonano mu buryo bw'ibanga, yes, ubuzima bwa burahinduka nkuko dushobora kubisanga munsi 3-7 ngo ndabishobora kuba ntibiyakabanga muvugishwa. Waza reka kwara makuru y'ijuru. Aba baza kwa gatatu baza dimanche bumva papesi prophecy authentique et précise et spécifique. Bumva ubuhanuzi bw'ukuri muri précise et spécifique. Karibu rero Yesu Kristo akugire neza. Karibu rero Yesu Kristo agwica umutima wawe wifuza. Nuko ari kiganiro imbaraga z'amaraso. Reka imbere yuko ngaruka muri studio, abari muri studio badushire ko intare, ariko kandi nawe warondeye ikirahuri cy'amazi maze ndayasengera. Cyo kirahuri cy'amazi ndagisengera, nimara kugisengera ginduka amaraso ya Yesu Kristo uraza kuyanywa. Nuyanwa muri kibazo cyo cyose wagendana ku buzima bwawe, ubugwayi, ikibazo, kuboha n'iki birarangira ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Turagaruka. Yakoreye Merekredi. Na mimi ninashukuru Mungu kwamba kwa kitu Mungu amenitendea siku ya 3. Nari ngwaye cyane ntashobora kuvuga. Nilikuwa mgonjwa sana, siwezi hata kusema. Sinashobora no kuvuga.
unashobora gufungura. Nilikuwa siwezi hata kula. Amanaza ngaha Nikakuja hapa. Profete arasengera. Nabii wetu akaniombea. Kandi arongera arasigara amavuta. Na akanipaka mafuta. Yasize ngaha. Amenipaka hapa. Hanyuma maze gushika muhira. Nyuma nikifika kunyumba. Numva nta kirekire cyane cyahindutse ariko kwasama narashobora kwasama. Nikasikia hakuna kikubwa kimebadilika lakini naweza nikafungua mdomo. No gufungura byarakora cyane. Hata kula vilikuwa vimenishinda. Meme nirengarenga ntibyakunda. Hata lengalenga siwezi hata kuzimeza. Ariko mu gitondo bukeje. Lakini asubuhi yake siku ya 4 nasanze byose byahetse. Nikakutana vyote vimemalizika. Ahubwo n'amabuye numva menga no yake. Hata majiwe naweza nikayakula. Amen. Ndashimira Imana cyane kubije gitangaza yawe. Ninashukuru Mungu kwa muujiza. Nyingine neno nitashukuru Mungu. Ndashimye cyane. Ninashukuru sana. Ejo nko mu masaha ya saa 5 z'ijoro. Jana kama saa 5 ya usiku. Naronse kado ntari niteze. Nimepata kado yenyewe nilikuwa sihitaji situmaini. Nayo nyenda ndashimira Imana cyane. Nayo ninashukuru sana. Ama mumfashe dukomera amashimisho Imana yacu. Nabii wetu Mungu amubariki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kushima kwanza kuona na byakunze kashika ngaho imbere. Ninashukuru kwanza kuwa nimefika hapa mbele yenu. Kuko mu minsi yose no bamaze ngaha amezi mazaha ntibyahora bikunda ko nashobora kuza gushima kandi byo shima byari. Juu siku mingi nilikuwa namaliza hapa, hata miezi nilikuwa namaliza hapa. Nilikuwa na mambo mingi ya kushukuru lakini sikuwa naweza kusimama mbele yenu. Nawe gushimira Imana rero kuko yanzikanye kazi kama umuvyeyi wanje nabo tuvukana mu uyu mwaka. Ninashukuru ajili Mungu amenilinda na akalinda familia yangu. Ikindi naco nshima ndi hari mu kwezi kw'icumi profeta aratubwira ati buri muntu wese azohore yisonzesha asenga kwa Mungu no kwa gatatu. Ingine neno ninashukuru Mungu. Nabii wetu tangia alituambia tuwe tunakamata wakati wa kujifunga siku ya 3 na siku ya 4 kugira ngo Imana irinde imiryango yacu. Juu Mungu alinde familia zetu. Ico gihe je narabikoze indwi imwe. Nimebifanya juma moja. Ama kuyindi ndwi kwirikira. Ya pili ndagenda kwishure, mvuye kwishure bira. Toka ku masomo bikanishinda. Kuwo munsi nyene canumva bambwiye ko ari mwene wacu babimwo kwa data wacu na petit frère baciye bagira isanganya ariko bo baraca barasimba ntaco babaye. Ni nyuma nikasikia kama kuna watu zangu walipata ajali lakini walipona. Ivyo rero ndabishimira Imana kandi nkaca mvuga nti Imana ishimwe kuko yampaye kwizera cyane kuko ndovuga nti nanje asigaye mu mutima wanje numva umengo uwo munsi yo mbandanya mbikora nisonzesheje ivyari kugenda gutyo. Nashukuru Mungu kwamba Mungu amenipa kuvumilia lakini ninaona ningeliendelea kufanya mafungu havingeliendeka hivyo. Ufise gushima kanje Imana ibaheza mwewe wote. Amen. Imana kutiza yankoreye kuva muri joro. Na mimi ninashukuru Mungu kwa matendo amenitendea usiku ya leo. Leo mwana natenda kwa katatu ndavuga ibyambaye ko kuwa mbere. Nimekuja siku ya 3 nikasema vitu vimenifikia siku ya kwanza. Zisha muhiru mwana yararembye cyane amaboko aravyimba cyane. Nikufika kunyumba mtoto amevimba mikono sana. Ndavuga ati ntacyo bitwaye na mbere y'Imana ndazi kw'Imana sema hakuna kitu juu nilikuwa mbele ya Mungu atabitenda. Haraza umuntu ambwira ngo wewe wawe mahangu kugagenda ngo nayo matike wamugenda ko buri mwanya. Akakuja mtu akanambia hizo faranga zenyewe zinapotea ni zile zenyewe unaenda eko kila siku. Ndabwira ati mwene ibyo kumenya ati kuba jeno kingwara na lingwa imwe ntimuza amahera natanga kwa. Nikasema hiyo ni yenu, mimi njoo na
najua kisi Mungu ameniponya magonjwa nilikuwa nayo. Ila ngivuga ivyo nza no telefoni irampamagaye. Wakati niko nasema hivyo nikasikia simu inaniita. Ambia ivyo numvise vyakubaye ko ndakuzanira ku mugoroba amahera uraranguza bashaka kujya kora umunsi mukuru wa mare. Akanambia mimi nimesikia yenyewe imekufikia, sasa leo nitakuletea faranga. Wenyewe walikuwa hawataki ufanye sikukuu washangae. Ndio mbona arasheka umugoroba barampakigenda urangure ivyo wewe bakuvuga ko nivyo bakuronda ko ndazi ko badashaka kubaho. Akanambia wewe urangure juu ninaona watu hawataki uishi. Ndavuga ati denshi Imana yahangeze mbona n'umwana mu gatondo nabyuce nsanga yakize. Mimi nikashukuru Mungu ananifikisha kwa hiyo siku na nikaamka naona mtoto yuko mzima. Nani bamhera Mungu awabariki. Komera bashibana abandi bamushima ku bintu bibiri. Tunashimama hapa nikitaka kushukwa mambo mbili. Shambere noshima kuwa gatatu itariki 16 tarehe 16 siku ya tatu. Nuko nalingwa malaria hamwe na tifoide. Nilikuwa naugua malaria na tifoide. Narindenje cyane. Nilikuwa na ugonjwa sana. Baransengera kirundi muzima. Wakaniombea hivi niko mzima. Indi kigira kabiri. Ya pili nuko kuva mu kwezi kw'icenda tangia mwezi wa 9 sinagenda muri date. Nilikuwa siendi mu mwezi. Aho nogiye navyimba munsi y'umukono. Pale pa kwenda nilikuwa na vimba chini ya kitofu. Kandi nkumva ngira nturike. Nasikia nataka kupasuka. Ahubwo nkumva imisonga myinshi mu gihimba cy'irondoro. Nikasikia mishari mingi sana. Ariko ubu byose byaraheze ubundi muzima. Lakini vyote vimeisha hivi. Ya pili nilikuwa na gonjwa macho. Imitsi yaranja cyane mu mutwe kumva no gusara nosara. Misipi ilikuwa inaniuma sana nikasikia nataka kuwa mwehu. Hamwe no ngaha kwizosi hapa kwenye shingoni nilikuwa mzito sana. Ariko muri mitende nta nakimwe numva. Lakini hivi nasikia niko mzima. Bana shimwe cyane. Mungu apewe sifa. Shukrani yangu ni hiyo.